Biakamal, welcome to NordTube. In today's lesson, we are going to talk about economic activities in the rural area. And while bana right kakui economic activities, da which ke bana right ka ta shianka ngwanatin tek nas ka da which chat ka piedbe lay kan dub dial tin de yo jaga ka. Ke kan dop and de yo de kaja name dung class badak me nogi bi show gor sha jari alaka lisana me duptin konde de na daga piat kaja chakari alaka dupti show ko badak bi show gor no jin bi gora gwa okay name listen me gwa long me dong day gor ko da jelwak okay ni shanka jan channel me ba mu gwa ba jan no me dong day yelwak Bishogoro no bijin ywak nasin kokien. Ta shianga ngwani tintik nas kaka dawich chet ka piet bel lay kana dobende yo jekaja ajan chalke economic activities in rural area. Rural me ludan dawich me a harban de ko right ka cheng rak do right kon ka cheng dawich de kon cholo wich ko right kon ka cheng wich ki gwada dan ta na tre wich dob dan de na te ga jen bu kona lado shet ka porbel na mura ja longa porbel after we finish this lesson we have some question that we are going to answer in English, so I will suggest that please follow the lesson and know what all these topic mean, like shifting, cultivation, nomadic farming, and so on. One ke long chemen chala riek show badak. Go abana oten. When I'm going to become writing amishal ke shifting cultivation. Shifting cultivation, jen a kak mala piet ka karon, la ja piet ka karon, ka bapel karon kel a chapit ba lo pit karon dong gwa sen chimunda gwa chet ke noy mi chedatin an ka mo la juai ke dia la juai ke ken jen ke la ka woi ke kia ba ke pur jen ba je pur ba pat ko ba je kule pit etar ki ka gwa da dana cha je ke jen chale shifting cultivation la shifting karwa da ata dana ger gwat ke je lo ger je wi ka wa ko bi muda dian ba kula lo don gwada shi mun yana magwasa me baje kwen ke English. Shifting cultivation, it is a form of agriculture wajen a kak ki gwan mi share la kam la piet ke used especially in tropical Africa lat ke je gwan mi te ke jen chit ke Africa, in which an area of ground is clear of vegetation and cultivated for a few years and then abandoned for a new area until its fertility has been naturally restored. Wajen agwat mla piet ka karon do dien ba je pur ke ba juai ka dial ba ka wuch misha ka wuji yo ba je kula nyoka mi piet ba chu pele lo cha piet ba chu pal gwada man chebne ne na gwada mi sha pur lo sha ne ta cha juai ka dial cha ka wo cha ka clear kan dial jen kwa lar gwada mene no la shifting cultivation jen kak mla porka ba juai ka ba ka wuch ka jar wona mo be chuta banga no na men mi chete ke noy kif che fertile nyok jen kwal chol ka talking English, and it is a form of agriculture used especially in tropical Africa was metekajen, in which an area of ground is clear of vegetation ba juai ka dial menebel ka kan dial ba ka pur ba ka wuch and cultivated for a few years ba ku lo nyok ka mi ba ja pit ka run tintaniam and then abandon it for a new area until its fertility has been naturally restored. Baje pit ameni yo mi chaja ngaje no shagwa ba chupel ka je ruona mo ba la nyok na ka ruonda din na me chwale shifting cultivation mi chaji jogo nena and shifting cultivation ngulo do mo bi shu ngaje no jen akak mala porka ka baje pel ka ruon ba pel lo chaje clear chani ngadi al chago wuj bi shu ngaje chwale shifting cultivation.
man da dian farming and da dian and chalat gwasame ka queen economy ka ten lat ka rodian da wini ke wach rural area. Nomadic farming. Nomadic farming jen a piedlini kane tichi chang na gwatkel. La leti pied ka kane tichi chang na gwatkel shit ka ne kon laut ko hok laut ka det shit ka bone kana rom wewe. You know. Nomadic farming is done by people who are not permanent resident of an area and who keep on moving. Nomadic farming includes rearing of cows, goats, sheep, various cattle, and head. People take from one place to another wherever they travel. Nomadic jen point de nomadic point de jen kanete la cheng na gwati gol bika ben gwad me bika nyoko jen chwala nomadic je. Nomadic farming, you know, nomadic farming be shungaji no de control nena nomadic farming ki kanete la jen gwada me nomadic farming yo mi chika jen bekan leken bekan kapit kan kanaw ka gwada do dian lo kan chikan cheng gwa kel ajen kwa ga cholo kan fanken gwada la kana utin chika gwa kel ki dong buga jen chikane kontel cho palata la kana jen gwada buga gwada do dian kan chalke nomadic farming one kan la kan le pit ke det kan de diala kone de chenga je bi chunga je no mo chwale de chwale nomadic farming man do dian mo chalke commercial plantation nambo ta dan dong de ngwan de ke pit ke je ko do beteng na ke je commercial plantation a pit ke gwada dan na alame pit kan wantin gwada de kon shol por a piet ke por ngwanetin kwaka ngwantin kwaka ala ka tin wa kwaka yo kan wa kwaka yo to you know ka tipiet ke tigol pita ka ngwasa mo ka kwiwo ba ka kwaka jen ta dan lat ka shit ka bel la kag bel de show shit ka coffee shit ka bun rain to care shai tap kene de jente gold shit kaman ke oil seed ke de kon shol no jen oil seed ko la shere ke de shol det ke de jenten kon la de la lat ka ker tigan de al shol commercial plantation piet kene bel ke ngwanten konten kwakaten en muname chala commercial plantation so be shol la de ngit do no and commercial plantation ngulodom commercial farming include commercial grain farming gwadan la bele piet katin lo piet ka ko ba ka kwak jenawa mix farming ba lo la piet kana belte go rede plantation agriculture example in case yaden commercial crops latin kwakatin latin de kwak chet ka copy la piet ko ba kwak to kon ka cotton sugar cane tea tobacco oil seed awo cotton ngai kon lat dana la la lat ke beni ki kwai ke beni kan rain to kere mane tapin kon mat ka gandial wa la ka piet ke lo kan chal ke commercial plantation la kag me piet ke ko ba kwak tem redien mlalade jenen yan mo ko turum gwadama mixed farming ame ngwandien a piet ngwan ti shamat gwaskel to kwaka lo piet ka ngwan to gol ti gol lo shikakel shitke shede kon kan gwadame rain to care lat ke kutun ala kwai ke beni shwalka ka kan ti shwalka cash crop ka tin kon tin piet ka ki piet ngwan tin kwaka ka yo ala mo kwaka yo ke le ba chola cash crop crop ka ngwa ka tin content pi da gwasama piet juane tin cham ke leaching ano kana piet leni kan dial piet ka an gwas ke la
de controlar no la mishale mixed farming lo piet ke de jenten piet ke leitin piet ke tungwantin an mo ba chol mixed farming alo kati shaman ga gwa kel mix at mishalium piet ke leitin pe ke beltin ana duor le diala tona shigamne ne na ka turna me de yanok ne ten tete gol tikatin telat ke shitka ka ngone de gent gol lat ke ten mixed farming, it is the growing of food or catch crop, feed crops, and livestock at the same time. La mishale feed crops ani ke tin kon tin la chere ke tin piet ke chege jidjen ke bel te la miet ke hokka ke ki lechen catch crop ke tin kon en gwadamo ala tin kon tin chit ke lat chit ke kofe latin kwake neke tin la yo je ke la feed crop me ke tin kon tin cham ga ki tin nyai ke man na bo cham kan ga chit ke jwai tin kon cham ke te la piet ke ni ga jan farming ke la da ka ne je point den en ka mo ne shale mixed farming. The main characteristic of the mixed farming are that farm produce both crop and livestock, and the two farming activities are integrated. Wa an chere bana kul je gwata me ke man yo da gwana me mishale mixed farming a wojan piet ke leitin ka piet ke tugure de la livestock ke leitin content chang de te ka ok de te ka date de te ka man planning gwaza mo ka de te ka kak te piet ke re duar ma ka dial ka to chwale de chwal ka ke mixed farming chana woka diedian mishal ke subsistent farming a pien ngwane kia kak bere mon matot mala sham ke jichen ko biketek an kak mo kak matot mala porke ke kwi ko bran kwen bejektin ko betek chwale subsistent farming shimnen yana makuda me kak matot ko baje cham alo la ja porke nurun ko bnatek cha pit ko baje kwak pide ko baje cham. Subsistence agriculture occurs when farmers grow food crops to meet the needs of themselves and their families on small land. Subsistence agriculture is practiced for survival and mostly local needs with little or no surplus. Lat ke je ko ba bel te tot ba cham ji chang ba la tin a lo tel din mo gora de te ka kad mi pur jo ching do no ko bia te ke je bia lo nyoko por gwa sen be no eno gwa de bien le na puro ko bia tek bia je pur yen chal ke subsistent farming mitele je subsistent farming ame china chi gen de te go tele kwan mi de cham ko cha kag de de kon cha ka long cha kag de kon fa kon right ke kwidian ko kije mo karami mo gwanching de gorje de te ka de meda dora jegatin ke de bel ki ngwande cham ke an gwasa mo de ka jekten kan kwal chol food crops an ki ten lat ko ba dor ba kon ba jekten subsistent farming jiching la jale la cham kan ga bel cham ka to kon commercially dairy farming gwasa me piedle ni chet ko hok dit ko ba chaken ba ka cham ki balit ken ba ka cham gwada mene chak ba chaken cham ki balit ken ba ka cham bran ka cham ka balet to gol ba ka let ka ken tet kontin jal ke dairy farming. Dairy farming de ko laro chet ko mi tina ko lo piet ko ke mnen yan mo gwada me oktiti ko okti piet na ko ba ka lel ko ba ka cham de rinken cham de liedien cham ene mo be ka kamon de let ka dor dairy farming is the practice of raising animals such as cows, goat, buffaloes, and camel using their milk to feed humans. Dairy products include cheese, butter, yogurt, ice cream, and milk. Ala dairy farming wajan a piedlint and con nen yen late on a piedka ko ba chaken ba ka cham. Okay, ba chaken cham ba lit ken ba ka let ka dwor chikmi kon en gwaz mene tem shale cheese me lat ka je ka liet ano dong mi la neni la cheese de kon na chukan ke ngi ala kon la ka mo ke cheese no liet mi chare la ka
ke de kon la chane la re not ti jan ba ga kan ba ga nyoko mu wa ka riach no ba ka kot ba ka ya ka ko la nub dien ko jan point de nen ka not kan ba ko le chole chi sone better liet jen liet da nan kam karar ka ken late in pai kon galat gwaseme to kon ke yogat jen chere ka chak to rot ti char ya ka kam karar bo ken chak yang meno ba ice cream ba jilat bon ka ken late ken chak tin kon tin wi kon ga ke nying lane to ton ken chak panken titi shal ka ke di shal ke dairy farming you know pied lane shet ko det we ko ba chaken cham ken lit ken ran ka do badan dong de ran de te ke you know mena dien gwasme to kon commercial ka arable farming arable farming jen na gwat malabel tin ba kwak karo a pied katen name ala pied ken belten ba kwakten akak mi pied ken tin ba kwakten cha je mat ka to ko kien chimnen yen mo ko tur na me arable farming, it means that only crops are grown on a farm and then used or sold by a farm according to his or her needs. The arable farming need balanced moisture and human resources to work. And kaga mem gi economy wa gora ran o be jela jen. Kalat ke je minogran o be ngwane be ka kwak ke de larno kag porka ko ba nyinka ba ka kwak. No betande lel karam mo be shongach wa ne me gora ran ko be jalat jin bina no lederan chor let karwade ba je pura mena bi lelan chara menta pura kaga me ka jen turbil jelga jamo la turbil porondan ne me shala arable farming men jagden gwazmen bana writing livestock ranching gwazmen piet ka letin koke ko ba dor jitin kan leitin piet katin ka leitin baring din ba ja cham ke ba cha ken ba ka cham jet ko k dit kan le di alten go ko de cham ke de na tulak no na ajen shal ke livestock ranching ane kan lady ti these are ranching is the activity of running a large farm especially one used for raising cattle or sheep na me agwan piet ke leitin dit ke ti alakon tin de kwak ke de dor jekten and etin kontin piet kaka jenen yen mo gwad me chaka dak den nen te do la dor te kak la ngwan la leto la ganta kalien no do jen gwad an piet katen ko batemi jekaten jen shal livestock ranching one piet kan leitin leto ka leto ba kwak ko biga na nung dor na me agenda nan dong de kon lat ke kwi topic na me bi shunga no bi livestock ranching bi ngach bi arable farming bi ngach dairy farming bi ngach subsistence farming bi ngach mixed farming bi ngach to kono commercial plantation bi ngach nomadic farming bi ngach to kon ke shifting cultivation kada ti gore no bi ngach ka kore deri duwar meridian shet ka ona me deri lat ka ta danen menchine me shilling ka je gor kone enaran der mutot mudong der ngach ka ta danen deran derode lwaka je gor kon mo gwasame ta danen dong deri activity ti deri kalat ka je cause de kene lwak gwada danen shi gor ka je baje drop gwame ano mene ka loch kentity ka dob down de ka loch kaja can activity ne based on what we already discussed. Shifting cultivation is commonly practiced in the tropic. It involves forest clearing through burning and slashing and a mene dia chikona nen mandana no and temshal shifting cultivation ngame chikona latin tongomi you know wala pin la ja porke you know ba je pur ka ba je wang no ajen jikon en gwatmen ta shwala de shwala shifting cultivation chaja lat gwasme chaji kule jogne ne nomadic farming livestock ranching or farming commercial plantation or agriculture mixed farming subsistence farming dairy farming arable farming based on men jikon lat gwasmo mini char mini lat activity me cheme chalar gwasme that is the practice of keeping and grazing animals on natural pasture. It is common in the
arid and semi-arid regions such as certain part of Saudi Arabia, Northern Africa, northern part of Eurasia, and I'll be yiglat guadamene, you know. Milal kamono guadame, ko they ngwan to ngwan de galat guada la practice lat ko guadam keeping and grazing animals. Or native content dong they lady can pit they choldo guadamene ta dan de guikeje ngum de lar ka kwide ko de rodo lakaje ko ne ran gore jeno da jangach ano ngu lot ka mogwada me ka mishangu no ne ngum de lot kaje ko engine gore jeno bi ngajeno en men pai kwene ta take a lot chabi bang gor kan dob dan de rodo lakaje der mi do dien mi guji dob dan de tel lat kaje de ngai kaje bi gorno bi ka ngai ka ta dana ci koro kaje go anni bi ataka mal ban nyaw je um do dien bye bye